Hallelujah. Kính to ngay tôi còn tỏ giá su phục phát nhiệt. Nhưng vì sao cho hệ nhất lý bài tôi hệ kỷ niệm giá su phục phát. Phục phát hay mà cái gì là giá su phản sang hồng này á. Sĩ liệu xâm nhiệt dân hệ phản sang.แล้วcái kinh su còn á. Sẽ là dọc hồn phục dìm ship dịch thì nhì ship chết nhóm còn tỏ. Giá su còn ngay tôi hệ sang cả phục phát. Hay là sao xong xin ngay.虽然你死，但比你生啊！耶穌講到靈呢方面呀，耶穌講你嚟說相信愛，雖然你過世，但比你靈生；雖然你世間你遲到冇生，但比你生喺耶穌嘅方面呀。佢接嚟講，去10日約翰福音10日業6節，每一人相信愛，佢唔會永遠死落去。因為咪個那相信主耶穌嘅人啊，即刻嘅靈本佢帶進天界啊，享受生日新年กับ上帝共下。Makanya即刻享受嚟講，即刻唔係定處罰，即刻嘅靈嚟講熱口，定處罰咩屬於事咯，滅亡咯，定處罰遠橋啊，受難受苦啦。但係相信耶穌嘅人佢講啊，佢即刻唔係定落呢一個受難，即刻定得到遠橋嘅生命，因為耶穌講愛處係復活。生，佢生กับ復活，係嚟曬相信佢都唔會死，唔會死永久。意思係講，即刻相信耶穌，即刻得到永久嘅生命。因為耶穌嚟到世界上十字架，就係為了嚟曬相信佢啥，即刻嘅罪惡本耶穌擔hết，本佢赦免hết，即刻屬於冇罪嘅，唔係看即刻嘅罪，mà cả nhà即刻能夠嚟到天父嘅面前，因為即刻嘅罪本耶穌擔hết了，本佢赦免了，即刻錯嘅唔會順事了呀，即刻得到上帝最後嘅恩典，因為佢上十字架之時，天下嘅擔超了世界的呀，makanya耶穌嘅愛惜本體對即刻隆重人嚟殺出世間嘅黑打，即刻係有機會和打開心嚟認識耶穌，嚟宣認耶穌係即刻嘅救主。因為點解呢？當即刻出世間呢，當即刻見下聽到呢一個福音，就係今日即刻嘅機會。因為咩呢？天光日唔知係你即刻嘅日子嘛？日嘅點鐘前面唔知係即刻嘅日子嘛？見下即刻聽到呢一福音，見下即刻接起呢福音咪，即刻打開心，宣認耶穌做即刻嘅救主，即刻得到永久嘅生命。當然嘅福音講即刻死，但係即刻得到永久嘅生命。即刻肉體佢啲死喺世間，佢啲狀態越入會所，但係即刻靈進入天家。Makanya相信耶穌得到永久嘅生命。Makanya今日嘅日子你看到，就係今日即刻嘅機會，因為前面即刻唔知係你即刻嘅日子麼呀？本來嘅講收咗後日，即刻唔知係要用日子麼呀？今下聽到你係謙卑，打開心宣言，今下得到，我禱告本隆重兄弟姊妹們，要聽了福音嘅，你謙卑，你打開心宣言耶穌做你救主，耶穌做你上帝，你得到上帝嘅恩典。Hallelujah, Amen. 隆重兄弟姊妹係講誒，如果禱告要不平要買東西唔方便嘅禱告啊，可以打個電話出嚟定係主人要呀，上帝祝福大家，哈利路亞，阿門。